Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kabupaten Buleleng, Bali menerbitkan aturan penerimaan peserta didik baru PPDB terbaru untuk tahun ajaran 2024-2025. Salah satu fokus utama adalah memperketat praktek manipulasi kartu keluarga KK yang kerap terjadi pada jalur zonasi. Sekretaris Dikpora Buleleng Gede Bagus Gede Surya Barata mengungkapkan manipulasi KK merupakan masalah klasik yang dihadapi pendidikan sebelum PPDB dibuka. Hal itu dikarenakan animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di luar zona yang sudah ditentukan. Pihaknya menyebut berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB jenjang PAUD hingga SMA SMK telah diatur dalam 4 jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Ia pun berharap masyarakat dapat mematuhi aturan dan tidak melakukan manipulasi data. Informasi terakhir, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buleleng akan segera melaksanakan tes fisik tahap kedua dalam mempersiapkan para atletnya untuk bertanding pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 di tahun 2025 mendatang. Ketua Umum KONI Buleleng Ketut Wiratmaja mengungkapkan, tes fisik tersebut rencananya akan digelar setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bari 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 8 Juni 2024. Wiratmaja menjelaskan komposisi atlet pada tes fisik tahap kedua nantinya akan berbeda dengan tes fisik tahap pertama yang digelar pada bulan November 2023. Lalu di mana sebelumnya mengikut sertakan sebanyak 50% atlet baru dan 50 atlet yang telah pernah ikut bertanding akan dirubah menjadi 20% atlet baru dan 80% atlet yang telah memperkuat kontingen Buleleng di event olahraga sebelumnya. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang katulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Dan seperti biasa, sore ini juga akan ditemani oleh teman-teman dari penyuluh bahasa Bali dan yang hadir di studio dari Kecamatan Sawan. Kita langsung aja ya berkenalan dan menyapa untuk Om Swastiastu, Mbok Nikada Yuni Astuti SPD. Nggih, Om Swastiastu, rahajeng sore. Sore Mbok, kabar baik nggih? Kabar baik astengkare. Astengkare. Sebelahnya ada Mbok Nikada Sudarwati SPD, Swastiastu Mbok. Om Swastiastu. Aduh, dan juga ada Mbok Niputu Febri Yuliani SPD. Om Swastiastu Mbok. Om Swastiastu. Baik teman Pro 2, sore ini kita akan sama-sama ya sharing, belajar, tentunya mengingat-ingat lagi ya terkait dengan basite paribase ya. Kalau mungkin teman Pro 2 di Bahasa Indonesia tuh mengenal macam-macam atau jenis peribahasa. Nah, dalam bahasa Bali kita mengenalnya dengan paribase Bali. Nah, kita langsung aja ya seperti apa tentunya untuk mengingat topik atau materi tersebut kita langsung serahkan kepada Mbok Nikada Yuni Astuti. Inggih dirusang, Mbok. Inggih suksema semeton Pro 2 RRI Singaraja. Yes, kadi sampun nikang iwawu tiang saking penyuluh Kecamatan Sawan. Titiang Nikada Yuni Astuti kesarangin kali semeton titiang Nikada Sudarwati lan Niputu Febri Yuliani niki titiang penyuluh saking Kecamatan Sawan. Titiang newe poleh amongan ring desa Sinabon, semeton titiang ring desa Sawan lan semeton titiang Walesiki ring desa Menyali. Sanemangken jagi ketlatarang indek paribase Bali. Nah, pikeh paribase Bali puniki materi puniki jagi ketlatarang oleh semeton titiang senika pertama nih Kadek Sudarwati. Galah haturan titiang durusang. Nggih, ini paribasa Bali sekadi sane sampun tlatrang iwau sekadi ring bahasa Indonesia nike peribahasa nggih. Yang ring bahasa Bali mewasta paribasa Bali. Peribahasa bahasa Bali puniki rerasmen wiaden bahasa saneka anggen rikala bahasa sehari-hari utawi megegonjakan sareng semeton.
Paribasa puniki kaanggen ngelenggutang bahasa pasemetonan utawi yang paribasa ini bisa dibuat untuk membuat sebuah percakapan atau kata-kata itu menjadi manis atau enak untuk didengar. Ini ke indik paribasa Bali. Paribasa Bali nike wenten mekudang-kudang soroh sekadi sesongan, sesenggakan, wewangsal, peparikan, belat badan, cecangkriman, sesimbing, peparikan, miwah sane tiosan. Nggih. Sane mangkin titian jagi nelatarang indik sane ka pertama indik sesonggan. Nggih. Sesonggan punika wit saking kruna ungguh sane mategas linggih utawi genah utawi tongos. Nggih. Talar kruna ungguh puniki raris poleh pawawah pengatar pengiring utawi kalau bahasa Indonesia nike akhiran an dados ungguhan. Nggih, ungguhan niki mategas janji. Terus kruna ungguhan kesandiang malih utawi mendapat perubahan sandi suara kalau bahasa Indonesia. Nike dados unggahan. Nggih. Unggahan punika mategas janji. Talar kesandiang dados ungguan. Selanturnyane risa jeroning pengucapan kruna ungguan punika dados unggan. Kruna unggan puniki poleh pengatar utawi awalan ring bahasa Indonesia awalan se dados sangguan. Nike sangguan nike talar kesandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki talar poleh kadui purwayang nggih ke dados sesonggan. Paribasa sesonggan puniki ketah keanggen prelambang kahanan pola jatme sane kaimbangan ring kahanan poleh wiaden buron. Nggih. Kalau tiang bahasa Indonesia kan ke dalam sesonggan ini biasanya ketika berperibahasa nike biasanya diibaratkan sebagai tentang keadaan alam atau hewan. Nggih, seperti nike kalau bahasa Indonesianya biar gampang dimengerti nggih. Contoh nike sekadi taloh apit batu. Nggih, nike kaucapang ring anake sane magenah ring genah sane sulit pisan. Nggih. Yening peleh ngambil jalan nike pasti ke lakar kena sengkala. Nike contohnya nih ke pertama. Sane kaping kalih nike ngajahin bebek ngelangi. Niki kaucapang ring anake sane mapi-mapi dueg nenten uninge sane ajena nike sampun lebih dueg kening ragane. Nike indeks sesongan. Sane kaping kalih nike sesenggakan. Nike sesenggakan nike patah sekadi ibarat yening ring bahasa Indonesia. Sesonggan nike linggan ipun senggak artin ipun singguk utawi sentil. Nike rikala mau bebaosan keanggen nyentil sang sane ajak mereraosan. Senggak punika poleh pengiring an utawi ring bahasa Indonesia nike akhiran dados sesenggakan. Raris kadui purayang malih dados sesenggakan. Nike mategas nginter basa utawi kalau bahasa Indonesia nike ungkapan nggih. Kalau sesenggakan nike ungkapan kalau bahasa Indonesianya. Nike mategas bebinjulan utawi perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Taler kayening sesenggakan puniki sang sane mirang nike merasa kesentil tekening napi sane kesentil manah ipun nggih nike umpami buka bantane masorohan nike keindayang yening
wenten jatme madue perusahaan punika nanging sane wenten saat sane makarya irike nika wantah penyamane kemanten nika kesesenggakan buka bantane masorohan talar sane kaping kalih nika buka batun buluane nglintik tuah abesik nika kaucapan ring anake sane nenten madue sawitra utawi timpal nggih nika wantah ipun pedidian pisan nika indek sesenggakan sane kaping 3 nika wenten wewangsalan wewangsalan nika yening ring basa Indonesia pateh sekadi tamsil utawi pantun kilat. Wewangsalan kruna linggan ipun wangsal nika sane maarti lampah poleh pengiringan dados wangsalan kaduwi purwayang dados wewangsalan. Artin ipun lelampahan parisolah kalih kahanan jatme. Nika termasuk wewangsalan nggih. Contoh wewangsalan puniki asep menyan maje gau gitu nih. Nanging yening wenten anak lengar nika keumpamayang atau kewangsalan nika asep menyan maje gau. Nggih. Nika indek wewangsalan. Sane kaping 4 wenten sloke. Sloke niki yen ring basa Indonesia pateh sekadi bidal nggih. Sloke puniki masae ring sesonggan taler artinipun biasane madaging sekadi slokane gitu nggih. Contohnya nih buka slokane adeng buin sepite. Nah nika contoh-contoh umum indek ring paribasa Bali. Nika kaucapan ring anake sane kelintang tangar ngeraos lan melaksana. Nggih nika indek sloke. Wenten nomor 5 wenten belat badan. Belat badan puniki kruna bebasan sane kewangun antuk tigang palet kruna utawi kalimat. Sane ka pertama nika mewasta bantang kruna utawi lengkara. Sane kaping kalih nika mewasta arti sujati. Terus sane kaping 3 nika mewasta arti paribasa. Contoh yening ring belat badan punika makunyit di alas. Makunyit di alas nika kewastanin bantang lengkara utawi pokok kalimat dalam bahasa Indonesia nggih. Terus wenten arti sujati. Arti sujati makunyit alas nika kunyit alas nika temu. Nggih. Nika arti sujatinya. Terus wenten arti paribasanya nika matemu. Nika wenten malih mewayang gadang. Mewayang gadang nika pastike sampun arti sujatine nika kresna. Arti paribasanya ne tresna. Terus sane kaping 6 wenten pepindan. Pepindan niki pateh sekadi sesawangan. Kewanten binanipun pepindan nika kruna sane poleh anu suara. Nggih. Yening sesawangan karein antuk kruna buka kadi luwer waluye. Upami yening pepindan nika alise madon intaran. Nika ke ucapan ring yening wenten anak istri sane madue alis nyerarit nggih nika nikanga alise madon intaran. Contoh yening ring pepindan nika boke mebotan blayak nggih. Nika yening wenten anak istri boknyane agak inggal ke bawah nika kewastanin boke membotan blayak. Minap yening wenten muka blayak nika kan wenten kayak
megulung-gulung nike kawastanin boke mebot belayak. Terus tane kaping kalih wenten lambene bara ngetirah. Nike keumpamang yening wenten anak istri utawi anak lanang mirip wenten bibihnya nih bara ye nak loh tanpa pakai lipstick nike warna bibihnya nih bara nike keumpamang lambene bara ngetirah. Malih jebos jagi kelanturang malih sareng semeton titiak. Pro 2, teman terbaik kamu. Inggih suksema untuk kalah nyane. Selantur nyane titiang jagi nelatarang indik sesawangan. Sesawangan punika yening ring basa Indonesia sekadi perumpamaan. Sesawangan lingganipun sawang, artinipun mirip polah pengiring an, dados sesawangan. Raris kedui purwayang, dados sesawangan. Tegesipun punapa-punapi sane katon kecinga raris kelawatang utawi kerasayang ring kahanan. Mirip sekadi solah kalih kahanan jadme utawi mepawongan. Umpamin nyane sekadi kedapan bunga naga sarine meelogan tempuh angin. Kesawangan sekadi tangan anak istri ayu ngulapin. Sawangan punika iribang buke mesawang kuning. Sane artinipun mirip sade kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun nganggen krune buke kadi, tan pendah kadi, waluye, luwir, alah, lan amunan. Imbe nyane sekadi buke bulane kelemahan. Sane suksemanipun kembang lem-lem. Santukan yening kari lemah nike kan wenten bulan cahayane nike nenten kecingakin kenten yening sampun wengi wau kecingakin dados nyane terang kenten nggih. Sane selantur nyane wenten kadi tunjung tanpa wareh. Suksemanipun layu dudus. Sekadi bungan tunjunge sane nenten wenten yeh sampun pastike dados nyane layu kenten nggih. Selantur nyane wenten cecimpedan. Cecimpedan ring basa Indonesia nike patah sekadi teka-teki. Cecimpedan puniki anggen pengluwir budi rikala megegonjakan utawi mecande. Lingganipun cimped artinipun bade poleh pengiringan dados cimpedan. Raris kedui purwayang dados cecimpedan. Wenten imbe nyane sekadi apeke anak cerik metapel punike jawaban nyane belau. Selantur nyane wenten anak sata meke sata medlusuk. Punike artin nyane ige-ige. Wenten malih apa anak cerik maid cacing. Punike artin nyane jaum misi benang. Selantur nyane wenten apa cekok kejengitin. Punike artin nyane caratan. Selantur nyane wenten cecangkriman. Cecangkriman inggih punika cecimpedan sane membentuk lagu utawi tembang. Biasane nganggen tembang madya utawi pupuh pucung. Umumne nganggen pupuh pucung. Imbenyane sekadi beraglandung ngelah panak cenik liu memene slelegang panak ne jek enjekin menek tuwun memene gelut gisiang
Nah, yening sekadi pupuh pucung punika mengarti anak menek jan. Wenten malih kaki pucung awak bunter meretungtung basange anginan sing paek ye ninjakin uber kepung i kaki incang-incangan. Nah, yening sekadi pupuh pucung punika medue arti anak main sepak bola. Punika nggih. Selanturnyane wenten sesimbing. Sesimbing punika kruna utawi bebaosan pepiringan sane pedas suksemanipun. Mekadis sane sang kesimbing jengah utawi sebet. Riantuk ngerasa ring dewek ketiban sesimbing punika. Sesimbing puniki sering keucapan ring ajeng sang sane kesimbing. Ngangge kruna peimbangan sane sade sileb artinipun. Indik kalih polah jadme barang kalih buron. Risampune sesimbing puniki ngangge kruna nungkalek utawi belog keucapan ririh. Lekeg utawi kiol keucapan anteng. Imbenyane sekadi bedi pengorengan bang ngeleb. Artinipun sekadi anake ngambil anak istri bajang sampun kekeniang rikala ipun lenge anak istri punika melaib. Selanturnyane wenten bas tegah bahan negak dilabuhe baunge elung. Suksemanipun sekadi anake poleh pangkat tegah raris nyeled pipis utawi korupsi ipun ketare raris keusaha yang mekarya tur ipun salah menghukum. Selanturnyane wenten yaden amunapi tegah pekeber bedudane diulungne masih ketaine. Tegasipun yaden amunapi ageng anake poleh kebagian yening sampun ganti surut kesidanipun taler ipun mewali tiwas sekadi kuna. Selanturnyane wenten selanturnyane jagi ketelatarang oleh semeton titiang nggih. Inggih semeton Pro 2 RRI sane mangkin titiang jagi nelatarang lanturang puniki ring cecangkitan. Selanturnyane niki cecangkitan puniki lengkare sane nginter artinipun. Ketahipun cecangkitan puniki kaucapan rikale irage megonjakan. Asa punika taler anggene kadang-kadang niki anggen melog-melog timpal, anggene mecande kenten nggih. Luwiripun niki contohnya niki taen cicing deng-deng goreng mare jaan. Tegasipun yening deng-denge goreng sinah jaan, yening taen cicinge sinah nenten dadas goreng kenten nggih. Padange tusing dadi arit. Tegasipun padange sinah nenten sida dados arit, yening padange abas antu arit janten dados kenten. Malih wenten imbernyane anake negen tumbak tusing dadi, yening anake rikale negen napi-napi rares tumbak janten nenten dados kawentenan, yening anak makte tumbak tegene punika dados kenten nggih. Malih siki niki kapal melabuh medelot ngenah bedajane. Tegasipun yening cingakin kapale saking kaler sinah sisen kapale balernyane sane kanten kenten. Selanturnyane wenten raos ngempelin. Niki raos ngempelin punika sane dempet niki raos sane nempetin. Tegasipun kruna sane asiki maarti kalih, sane asiki maarti sejati, sane asiki artinipun ngintar. Nah, puniki raos ngempelin puniki pates sekadi cecangkitan.
Berbeda tipis niki nggih cangkitan sareng raos ngempelin. Binanyane watah akide kawenten suksemanipun nike pateh. Wantah mangge rikala iraga megonjakan utawi mecande sarang timpal-timpal niki mekudang-kudang raos ngempelin imbenyane niki benang kamene jake di pangkunge tegasipun kamen antuk benang jake mentik di pangkunge benang kamene ajake di pangkunge kenten. Lamun payu motonan beli nyelingin nyelengin lamun payu motonan beli nyelengin tegasipun nyelengin puniki lakar manceleng ngemang celeng nyelengin niki ningalin sebilang nyeleng kenten niki wenten kalih niki tegasnya nih wenten imbe malih yan ngungguan arje tiang ngaluhin dadi galuh napi ngaluhin juru aluh niki nongos ke manten kenten nggih. Selanturnya niki wenten sesawangan utawi perumpamaan. Sesawangan niki ampun nggih, ampuran niki sesawangan ampun titiang lanturan niki ke sesamen niki nggih. Sesamen utawi sesamon niki taler pates kadi sesimbing sakewanten niki sesimbing puniki utawi sesamon puniki lebih alus niki lebih lengut tur nudut kayun. Ketah niki wenten wangunnya nih berupa tembang utawi gancaran. Contohnya niki gancarannya nih beh apa kaden melah bunga nagasarine entu yen tiang man ngubuhin bungane entu pe kaden liang atine kenten. Terunine nyautin apa perlu ngubuhin kayu buka kene ane tanpa guna tulen bane lakar tuyuh nyampatang lu sai-sai. Niki wenten sesamon nganggen sekar alit mecepat niki sekadi imban yani pupuh ginade. Tiang beriking rere bunga kocap wenten cempaka putih iriki genahnya reko kocap luweh warnanipun nawang trenggane ngadike inggih huyakti nanging dereng mesemaya alap. Nike contoh sesamen nganggen pupuh ginade kenten nggih sekar mecepat nike. Selanjutnya wenten sipte. Nah, sipte punika wangsit wiaden ciri-ciri skala miwahni skala becik wiaden kaon sane wenten arti kalih suksemanyane niki. Sipte puniki kewedaran antuk barang sane wenten ring jagate buron miwah pripen kalih polah. Nah, puniki umpamanyane yening wenten bintang kukus kanten ring langite kangin punike kocap utawi sipte atau pertanda kaon kenten nggih sipte niki cara pertanda nika nggih. Yening wenten buron alasan megina kadi kidang menjangan ngeranjing ke desa punike kocap sipte kaon masih nike peciri kaon kenten. Yening wenten anake nganten raris rauh pejati makte damar kalih pancangan atau utawi pabuan punike taler sipte minak hadi suksemanyane damar nike galang apadang saking rahayu nunas galang pamor punike apuh ampure nunas pengampure base punike serdah seice apang suece buah nike pale pikoleh apang setata ma pikoleh temako nike seseban seb-seb teduh nunas peneduh gambir ike jambe rateng tambe benjangan mangde preside puput kenten. Wenten malih selanturnya nike peparikan. Nah, peparikan punike pateh sekadi wewangsalan. Nah, sakewanten binanyane wewangsalan punike wantah kalih palet utawi wenten kalih carik punika nggih. Yening peparikan kewangun antuk petang palet dadosne apade satu bait.
taler mawirama miwah me Purwakanti. Peparikan punika patas sekadi madah ring kesusastraan Indonesia. Madah itu sekadi pantun kenten nggih, pantun. Nah, ring bahasa Bali nika peparikan. Peparikan punika taler sekadi sesimbing intek kahanan kalih jatme kewangun antuk lengkara petang carik sane kedadosang apada utawi satu bait. Lengkara sane rinan kalih carik punika sampiran, lengkara sane pungkuran punika dados arti sujaten nyane. Biasanya nani punika mawirama Purwakanti ABAB kenten sajaknya nage. Nika nggih sajak nika ABAB. Nika Purwakanti punika wenten malih tetiga luwihipun Purwakanti sastra, Purwakanti basa lan Purwakanti swaran nyane. Sekadi ling Purwakanti sastra niki nggih. Doyan liang ngandong kanji, depang tiang ngabe pitu, yen tiang ngelong janji, apang tiang kena tantu. Kenten nika aksara ji ring kruna kanji, makanti ring ji ring kruna janji. Aksara tu ring kruna pitu, makanti ring tu ring kruna tantu. Nika sane Purwakanti sastra, sane mangkin imba Purwakanti basa. Meligabus duang keranjang, lah menbodag sing ngenyakin. Ya den bagus mata keranjang, enyen kodag mengenyakin. Kenten mata keranjang mekanti ring kruna duang keranjang. Kodag ngenyakin ike mekanti ring kruna sing ngenyakin. Selanternyane Purwakanti swara. Deng-denge kurma dua, jane ditu pelapahin. Adeng-adeng megama tua, gaine malu pelajahin. Nika suara ring kruna tua, Purwakanti ring ring kruna lua. Suara in ring kruna pelajahin, Purwakanti ring in ring kruna pelajahin. Punika nggih. Nah, selanturnya niki sesapan. Nah, sesapan nika sesapa menyapa, kita ada sesapan nyapatin. Sane metujon ngelungsur kerahajengang mangda nenten keni bencana. Sakewanten sesapan manut tetujonnya nika. Umpaminya niki sesapan ngebah taru kenten nggih. Ratu betara sengkara titiang ngelungsur taru druene mangda titiang nenten tulah kenten. Malih wenten sesapen sabah balas nih ke kaki bentuyung sampunang kesabiang tiang cucun kaki nih kenten. Wenten malih sesapan mebebaosan mesuara cek-cek nih ke Sidi Saraswati kenten nggih. Wenten malih sesapan ring angin ngelinus nih ke Ratu Betara Bayu sampuna ngelintang iriki santukan titiang akeh medue anak alit. Nah, wenten masih sesapan rika kala tumpak uduh punika. Kaki dadong Jumah, anak engken, anak gelem. Gelem kenapa? Gelem nged nika sesapen rikala iraga Sudarma iraga tumpak uduh kenten nggih hapang nged kone punyan-punyanane buah-buahane taru-tarune nggih. Selanturnyane wenten tetingkesan niki kaping ungkur niki. Tetingkesan punika kruna basa ngandap kasor anggen merendah nggih enten nggih tegasnyane bebaos ane ke anggen rikat kala ngandapang raga. Nah niki imbenyane niki durusang melingge Pak kangyang nenten-wenten genah melingge. Kawentenane genahnyane nika becik kursine empuk saha resik. Malih imbenyane semeton sami duaning sampun galah ring perantanan puniki kanggiang ulamnyane tasik-tasik kemanten. Kewentenannyane ajengane medaging reramon makeh pisan. Nike contoh tetingkesan anggen ngesorang raga. Punika sampun pitulas nih, kayaknya pitulas paribasa ring basa Bali sampun kelatarang semaka sami nika wenten imbe-imbe dumada puniki sami sampun preside kresepang kenten nggih yani nenten kenten malih iraga gali-gali malih paribasa punika sekadi napi nika kenten
Nika mirip-mirip manten tapi ini pada umumnya nika sakadi wewangsalan sesenggakan punika tiang rasayang nika sampun ketah keuningin oleh semeton sinamian kenten inggih lanturang tiang ring pengenter acara. Baik teman Pro 2, untuk sore ceria bersama teman-teman dari penyuluh bahasa Bali ya. Sore ini cukup dulu karena kita sudah sama-sama mengetahui, mengingat dan belajar sharing bagaimana basite paribase Bali ya, yang sudah disampaikan oleh Mbok Kadek Yuni Astuti, Kadek Sudarwati Dani Putu, Febri Yuliani. Maka dari itu kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya dan kita akhiri bersama-sama dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.